Pai ni phai kreki thomar ni difu ISPT bus stand adung rong phar pi rong bia kumlen along APHL Sidhan Sari aro maipu Mohon Singh Tokbi lapen Babuson rong phar atum pen phirang kia thengnu nangkaning je dun ki kar biang long lapen dimha saw arat hemprek mati Article 244A ke hang ning kan troxy ke properly unplaying adlo sonsi hemprek ke hang ahut ki thi ke janga hema rit kina hok dok piglo Bonta India Sarkar atum pen hemprek na pipedet ke ning duglo sung topik lo program program ke sung dopi hitum karbi tum chala khaun e la sela bangso ana kisung ke boy pinial ne tum 74 years complete edanda pinial ni tum ka demand ke chun theder bangke e ning oi me khangjang la seli tum bang independent ni tame celebrate nang di sita lak India citizenship wa join ni celebrate chot a hok pet ke karbi tum ke jok wanar ni ka li busini ni kala kha pon la si Pravin pen central government atum tamela haya puthak bang kalbiang lora atum phanang dinso pen initiative deng serak nang di bisilihin pen tamane kalakha pono mada ki tudun kangtung asinon ki bangji India independence ki long arani ki talon pona hut karbiang long la pen di mahasaw aradakar inai article 244A non ki chari bom sarkar atum pen hemprek ki pilo ki pangdak ponang jipura Mohon Singh Tokbi la pen Babuson rong paratum pen lamthik chipaklang pon pen dimahasaw apharman ni tum article 244A autonomous state kediman pini ningkan proxikara pri plengelo tita pini arni ta ni tum autonomous state long le la sining duk pi khayang la state kediman hut ini tu ili tuma korte to ane to injury tum ki thinang kithi ke yang do piglo hemdi kan hok do piglo kumane ki accident ben da thiolo lasi hala hai lang namte ning duk pik lasi nili Bharat Sarkar aphan ning rilo je non nangele ji 15 August ani state mane declare nang pu state Karbiang Long Dimahasa Farman state declare ponang pu je nitum pini pengke Karbiang Long Dimahasa Farman state ke declare lo pusi 15 August ani declare ponang pu pusi nili chuning rilo News report KTV News